Ngoma tie machalo neno wa a game changer plan for APG. Awajo lok wiye strategy ma wara bitiyu kede mene ani watiyu matek mwaka bich ene lago nen iko tij wala bol miero chime kinya actually parliamentary group no waripe ka tij kachel kien gen madiyo matek lo ya wajo lok achan wero kumbeli ka yini neno focus pagamente part kachel ki un mo neno wa television focus pagamente ti areas mapigi tego wan pe obi cher katimu gen nati waka wa cher katimu gen mati neno pagamente yana maguru luak mameko ma ya actually sub region la bole lokum industrialization nonki lo matega dada ka ingi ubotwa ya actually por ki sub region industries mati manufacturing facilities mati lao ke por ki actually pe por pe owe nuchu actually pe owe nuchu we watiki neno ni mier ki ket establishments market man botwa ya actually to provide a breakthrough facility achel makake kero ni factory achel madiet makikero kong choyo lo tij ben aliba achel tij mia bor where the ten on teach and it would become something that will break through for us maka wa managing to achieve this bukwani wa matera dada where mi teach kile ten mamekwa umi bene chuk pijem make puro gi macharo raw materials bino feeding into such a factory where bene miyo a wider market kijo wa matika fu ikina je mukene macharo watika neno ni mirwa advocating kidana wa fundana wa longme for perennial crops anaji yo komai poko ngej pi coffee yo moro mwara ngwen chunya yom ni moro kumbetika tele yo laka for mwani ya choli sub region pien mwani kado chako nyare de kwanya for so many years wele bebe chuke beti ready cha moiken kila chel kala fuma kume waj mamege pukati mabe oli chara liba boro kai time mabe aliba pa rio kai bero ngeyo ni otima nyige so chente ne no vup lo chente ma kar ki kar wan furu chamano kar ne karo so wa tiki neno ni mier wa ya pikodi perennial crops ma polu yaki perelo bachodi will become a breakthrough for us, a game changer for us. Kidong mechanization centers ya choli sub region neno pagamente tini mier ki ket achelo beri acholi endo watika neno ni achel tidi acholi ka ichako kia gago mariemo bino teni nwaya laja dada metena moro wero kumbeti kien jima wa mier wa engaging ki komanda me operation web creation ye machalo APG yana ni katwer ki kete wa centers ariyo mechanization centers chelo beri tung side me gulu chelo beri tung side mara gago pade la mo kidgum wero kon tano wa for outreach kidong madiet makaro ka jamini duju ki for linking dani chok pera tekni jowa mier dagi long me cooperative lu fu beri te cooperative dul ken ma PDM tika te mete dul lu fu bene chato wile te cooperative yot nongo chok beri yot benefits ne pol eni wana betemu machala choli parliamentary group forum ma waripe ye en la member ka chela chel mier dagi ya dole tijwo bo bero yorni la member ka chela cheno tiki contact ya duol mamege so ka district chalo moro MPs adekulo ngoma ge ngi ripo ching metich district machala agago MPs angwen ko abich chokulo ka uripo chingi there will be our linkage in that particular area so chuk ki cooperative societies we are linking and matter so these are areas no watika nani can become our game changer.